ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Ay nawaw, itay ka pala ang gitasamo ti Sarming Sika, Ilyas. Di ka mo lamalmal pasag. Kita nga rod mo no mayat ti purmak nanang. Anya mo ngay day ta apurmam. Nakapudpudot ti panawan, ngam naka-leather jacket ken nakaboots kakidain. Ni nanang mo, isungarod mo ti uso ita. Da kayo di mo, kumontra kay man ako na akong. Papanam ngamin aya, takas talaunay ti panang kupyor mo iti buok mau. Ay kat mapanak agaram ananang. Mapan kaagaram kunam, Ilyas. Woy nanang. Mano atawon, maten nga ibagbagam ti kasta. Nga maging ita, awan pa'y mo inyawid mo anubiam. Ni nanang mo, idi day jay. Umita, talagang adan iyawid ko ngagbalin amanugang yaw. Oho, jak lapat yan. Jak pate, jak kita, kunak manan Ilyas. Adda nga rudeng kunak. Urahin nyo, ta iyawid kun iti mabait nanang. Ay nawaw, dagitaman ti pa nagpurpurma kaanakan Ilyas. Asteg, kaslabagets. Mayat mo't lang ganiti purma kita, Uncle Boyet. Launay kaanakan. Idi na minsan, naka-leather jacket ken nakaboots ka. Ita, nagparis mo't ahawayan. Nagkalugong kapay kumaa iti silag. Ha? Nangkel may, di ba igat kaslamapan makigapas ang tao no agkalugong ak iti silag? Nagugwapo ka kindi no agkalugong ka iti silag. Sakan to ag sunglasses. Nangkel buyit may, lukwan nakman ako nakaw. Saan ka aluklukwan ka anakan? Ang maguraga. Sa tinong amin ayat ipapanam. Mapan kakadimanan iti ayan ni Maria. Koreksyon ang gal. Mary, saan a Maria? Iso, laang kanakan. Ilocano nga rod di Maria. No English aga iso, Mary. Ay, nawaw. Sige, tamapahan ako ni Jabalay da Mary. Sigurado nga min nga urahin na kung dayang gal. O sige, good luck kanakan. Lalaingam. Tapno makaasawa ka mo taon. Tangay na panagnakakmatan ti kinapudnom kanyak. Aklunan kan Elias. Ha? Agpreso, Mary? Wen Elias. Yes! Agyaman ak, Mary. Agyaman ak ta inaklon nak mutlaangan. Awan anyaman na Elias. Basta di mo liplipatan dagitiin karkarim kanya Uy, danag mo na ya. Ikarit, agpaling kanto anaragsak iti danak. Di kanto paldaangan, kan pagsangitan. Itad ko amin na pagragsakam, Mary, my love. Agyaman nak, Elias my love. Kat kasanaw, o kilaan kadikan ka no dumanon kami. Iti kasta, matulag mo ti kasarata. Nulakit dito nakasagana kan ang mga asawa kanyak. O di go, tano siya, nabayagan ang nakasagana ak ang makiasawa, Elias my love. Ay nawa, naggala sa tinggan, Mary my love. Sige, takasarita nga rudan ni nanang ko. Tadumanon kami iti kabiitan a panawan. Bilibak mo iti kinalistom kanakan. Kinalistok kita niya angkan. Iti kinalistom anang pasungbat kin ni Maria ay Mary. Dayjay?
No dagita bambanag. Basic lang kanya anggal. Napintas ni Mary. Siksay, kun madlaw analinis iti bagbagina. Nakabangbang lupay. Makapaawis itirik na siga. Ho, ho, ho. Nakunayon anggal. Dagita ti kinayat ko keng kuana. Iso nga idi naklon na. Talaga, jakon pinaluspusan. Ay wana, sayang mo't ano sa balik timang tagikwa kang guanak-anakan. Ho, ho, ho. Sabay dandanikan lumabsot iti kalendaryo. Iso nga hustulaang tinaramid mo. Agkalay sa kayon, tapno makaadho kayo kanakan. Ho, ho. Sigurado ka din, iti dayta apang ngedeng mo, anak kaw. Wala nang. Talaga ang mga sawa ko. Ay kat adakang ka ngam palagi pan ka man na anak kaw. Saan akong tisti pan nakiasawa? Saan agapaw takan kantsawan da ka amatinag kan iti kalendaryaw? Kat idardaras mo matan ti mga sawa. Saan nanang? Talaga kahit kumutin ti mga sawa. Siyempre, kahit kumutin tag pamilya. Narigat mo't ano maladawak ang mga sawa. Ibagadan tupay kid din nga apukok tong nagiti putot kaw na kwa. Sa bagay makidi Isungag sagana kayo nanang. Tadumanon tayon iti kabitan na panaway. Ay kat sika ang arod anak kaw. Noan niya ti desisyon mo. Ada kamila ang dito'y kiniading mo ang nakasuporta kang ka. Banag apagyamanak unay, nanang. I love you, Mary, my love. I love you too, Elias, my love. Kamodyanan na. Nalpas mo't langin ti kalaysata. Naasawa ka mo't langin, Mary. Sana dita, makikiak, Elias. Ay, lay! Makabamauyong at talaga ti kinabanglong, Mary, my loves. I love you, Mary. I love you, todo-todo. Without pray now. I love you too, Elias, my loves. Bakit? Apay ka di, Elias. Itay ka pa'y asuman na udit na. Anya launay ayat iparikot mo. Kitaam abisi ak nga agay ayam iti cellphone ko. Ay, kwa. Aglinis ka mo ta. Tani, nakarugrugit ka nakawarwaramat tinto'y balay. Apay, adda ka dinamnamaam abisitam nga umay ita dito'y balay. Awan, ang umuray no kasta, aglinis ka lataatan eh. Makasikur akit kita ang tinakawarwara a balay. Nagsakit iti mata. Masadutak nga aglinis, Elias. No masikuran ka amang kitkita kadagita nakawara. Di si kanta aglinis. Anya? Ne, simmangpet kayo matgaya man nanang. Wain anak kaw, itay pa'y Kunak man no maturog kayo iti balay damanong Ilyas. Talaga akas na kumatiplanaw. Ngam idi nakitak ti pagnanaudanda. Nagbabawi ak anak kaw. Taapay mo't ngay nanang. Kasanaw kay... Hay! Diyak amaw, numakunapay abalay ti pagnanaudanda wino sa anan. Ne, anya ti kaya't yu asawan nanang. Diyak mailadawan ti nakitak. Ne, anya nga min ay at tinakita yu nanang. Ay basta, no kayat maw, mapan ka mo ayan damanong maw. Iti kasta, amumay ti ibagbagam. Anto yung timpa-timplam agatas mo, bakit? Agyaman naklakay. Ay, nawa, nagganas ay. Ayun gaya, inlabam ka ditay kunak ay uniform ko. Anya ti aldaw ita aya, Elias. Webes, Inton Sabado pa'y tinaka-schedule apa naglabak lakay. ano ya? Kasano nga rudan nga iti uniform ko? Di mo ibaga, ngayon ton Sabado pa'y laang nga ilabam. Ay, kat kapilitan ang... Ay, nako. Anya nga rudan ti usarag inton bigat. No di mo magam inlabat ti uniform ko, bakit? No day ta pa nagniw-ngiwat mo di takit napan mo inlaban. O di mamagmagaan ko man. Mire, Oh, adto'y titasa. Naibos kong tigatas at tinimplam. Ingka isublin ijay kusina, Elias. ay nawa. Siyak lang nga rudan ti nagtimpla. Siyak pa'y timapan mang isuble. Si kamot tan bakit? Agrik-reklamo ka kade. Ha? Ay ko saan magkiday? Sige.
Siya kung di mangisubli iti tasay di kusina. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Elias? Nagbayag kayo mo't ang nagsarsarita. Ni kasinsin Ramel, umaidan to ka no pumasyar dito Dagustain ton Sabado. Iso nga aglinis kan to, Juan. Iti kasta, saan anak kababain? Sapay itugot na ti pamilya na. Isaganam to ti may sasilid. Tay jedan to amaturog. Ibagam iti kasinsin mo, ta inton lunis dan tulaangan nga umay. Anya, Ibagam ta inton lunis dan tulaangan nga umay kunak. saan amabalin ata damot trabaho da inton Lunes? Inton Sabado nga rod ka no, tawan trabaho da. Kan awan eskwela dagiti ubeng. Domingo ti schedule ti panaglinis ko. Iso asaan amabalin nga umay da iti Sabado. No kayat mo a Sabado da nga umay, si kanti aglinis, tano siya, masadutak. Anya, Si kanti aglinis, ta masadutak kunak. Saan ka mo't siguro atulang, Elias? anya day jay? Ti anya lakay. Kasla damang angot ko anabangsit ah. Diyak mo ah. Amangan mo't no isbuti ipos, wano saan isbuti utot. Saan? Kabisadok ti angot ti isbuti utot kas kada ipis. Ha? Ay, kwa, diyak mo ah. Amangan mo't no tangiwat mo, tay sumot ti asidag di taagong mo. Ay nawaw. Saan mo't ah? Sa bali at talaga ti bangsit na. Aguray ka. Nagdigos ka din? Ha? Ay nawaw, di mo ibaga asyak tinabangsit, Elias. Awan ti imbaga akasta. Damdamagag lang no nagdigos kan. Kasla saan kamot ngamin ang nagsuksukat. Di tapay lang mo ti badom idinapan alawas. Ha? Ay, kwa, inton Merkules pa ilang ti panagdigos ko lakay. Anya? Miyerkules ko nam? Wen, naka-schedule iti tunggal aldaw ti aramidek. Iso adi ka mas daaw, ta talaga nga iso ti aramidek, manipod idi balasang akpay laeng. Ay nawaw. Kay, kumusta ti panagnaad mo iti makalawas, iti balay damanong mau, noy may anak kaw. Ay na, Jack mo ti ibagak, nanang. Saan na bali no inasikaso na kamulaang ni Miray, ti kayat ko asawan, no binisita na ka. Hay, saan Apolos, nanang? Isu asya kung tinakakaamuan na ngas asikaso iti bagik iji balayda. Siyak pa yan tinaglutluto kan naging inaw kadagiti pangpangananda. Ay nawaw, ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Madadaal ka no nga ro ti cutics na no aginaw, nanang. Ay, una yan, kasi mo nga ro di kabsat mo Imbis nga asikasuan na ti asawa na, saan mo taison sapay ti agtagibalay kalpasan ti trabaho na. Ay na, nakunayo pa ay nanang. Katno day talang agbuybuya ti aramidan ni Manang Mary. Intun malpas nga agbuya, isublat na mat apinpindutan ti cellphone na. Intun mauma, rumwar. Naa, sa dino ngay ti papapanan na. Diyak amu ano papapanan na. Rabiin tumatan no agawid. Naturog tupay kit din ni Manong Elias ta mabanbannog mat iti trabaho na. Ay, una yan. Dinamag ko ka ni Manong, ngam ko na namot mapanlaang kanu iti kaaruba. Unay mo laki din tigasgasat ni Manong mo anang asawa. Imbagak mo't ngamin idi kang kwa at tingitingan na pa'y anaimbag tirik na. Paliiwan kan amamuan na pa'y anaimbag ni Miray. Ngam nagpilit mo't nga agkalay sadan adagaws. Anya ngay ita. Barang ano agbalbaliw tumot lang ni Manang Mary, nanak. Ay nawaw. Nakasukat ka nakapabanglo ka mo tan. Bakit? Wan, apay, adda reklamom. Kano di ka pa'y mo nagdigos? Mamin ano aya nga ibagakan ka nga da schedule ti panagdigos ko. Ha? Dagulit ka mat si ka, Elias. Di mat imbagak idinkan ka. Akas tuya kon idi balasang akpay laeng. Di mo ibaga akas tater aramidam. Tunggal umayak iti ije balayaw. Iso anak ka bang banglo ka? Wan, anya nga iti usar ti bangbanglo aginatang ko. No jak mat usaran. Anya? Ala, agawa amkit di ti agunay tani aldawon. Amangan numaladaw ta amapan makimisa. Ay, una yan. Nagpabanglo ka, adi ka nagdigaws. Ay naawanan ti adupay asao. Mapantakit din tani aldawon. Happy anniversary, Elias, my love.
Aguri ka man. Maulawak sa. Apay yun, Elias. Agan ano ka? Apay ako nam amaulaw ka. Maulawak ga po iti kinaangot tas ang aumaw. Anya! Di kan samad ngamin nagtututbras. Inton biyernes pa'y ngamin ti schedule ti panag-toothbrush ko lakay. Anya, intun Biyernes pa ilang. Wan, Kat nulunis pa ilang ita. Di kat makadominggo pa'y sa kantog toothbrush. kapilitan Ay nawaw. Ay nawaw. Mayat matabuok mo bakit? Nagpariban ka day? Wan lakay. Bagay ko ka din. Launay Ad naman na napimintas ka. Thank you, lakay. Kita, nagpamanicure ka, nagpa-pedicure akpay. Nagpintas ti disenyo dagiti kuko. Saan ka di? Ay way, mayat mat ngagpaisaw. Aglang-langakan adun niya bakit? Ay, syempre, Kahit nakaluto ka nga rodan, mabisinak mo tayo. Saan pa'y ataawan mo't bagas? Anya, Nek, di mo't inikkan ka iti igatang mo iti hafkaban abagas. Ngam jak mo't mabagkat ti half kaban abagas. Iso nagdiretsong aklangan ije parlor. Anya, kahit mo asawan, tiintad ko nga igatang mo iti bagas, ti pinagpariban kan pinagpakyutiks mo. Wan, lakay. Ay, awaman nga roden na disgrasya manan, ti igatang kuma iti bagas. Ay nawaw, kunam amaturog tan, ngam apay ngay anak atugaw kapay lang di tabakit. Umay kaagid dan ata maturog tan, tanay, rabiin. Ditoya kun amaturog, lakay. Anya, ne, kasano ka kuma amaturog di tangay. Di mo ibaga amaturog ka anak atugaw. Kutwan Anya, Jak kayat amadadaal ti buok ko. Amumot akarebriban laeng. Jak kayat nga agsubli ti kulot na. Iso nga agtugawak amaturog. Tapno saan amakulot, lakay. Ay nasaya at magtanakita ka, Elias Baraw. ne, da kayo matgayam na Esther. Apay, at da ka di ibagayo kanyak. Singiran ka kuma, Baraw. Anya, singirin kunam, Nana Esther. Wan, Ne. Awan mo't amok nga utang ko kada kayo, Nana. no si ka talagang awan utang mo. Ngem ni Mary nga asawam, ado ti utang na ijay istur ko. Anya, Day tatipod no, Baraw. anya ngay dagita nga utang na, Nana. Adda ka dita at chichirya, tinapay, juice, soft drinks, kan sigarilyo. Ay nawa, naglukaw. Ti ko na ngamin, si kanto kano ti agbayad. Iso nga inikakmot taamukmot nga adda pagbayad mo. Ay, oo na yan. Mala, bayan nyo tabayadak to adagaw sa paman nga agsulduak, Nana. Agbabahayak san anang asawa, Nanang. Nay, tapay mo't anak ko. Kasano, katay na. Basta, agbabahayak, Nanang. No nalakalaan ko maabas na isinat asawa, talaga nga isina ko ni Mary. Ay nawaw, aguray ka man. Anya ngamin ayat ti parikaw. Ibagam atap no amok mo ti ibagbagak. Saan nakasta basta ko nang maisinab latan ti asawam. Kasano kat nakasadsadot mo't ngamin. May stress ako unayin kan kwa na, Nanang. Awan sapay na sayat ngay naramid na, manipod nagdin na kami. Nagadupay ti utang na, kat siya ti singsingirin da. Ay kat ano sam ta'i sumot ti kinayat mo anak ko. Nanang, Ti kasayaatan nga aramidem ita, kasaritam ti asawam. No anyaman ti parikot yung agasawa, ay kapag saritaan nyo iti nasayaat Mamati ama ornos yu pa ti amin anak ko. saan na, Nanang? Naumakon. No kaya't yun, da kayon ti makisarita kin ni Mary. Ibagayo amin nga imbagak kada kayo. Barang maamiris na dagiti nagbidutan na. Ay saan nasaysaya at mulaang no da kayo adwa ti agsarita anak ko. Ibagam kung kwa na dagiti di mo kayat. Kasaritam iti nasayaat. Kano ka ba alam nga ikan iti may kaduagundaway. Aramidam. Iti kasta, saan nga agtungpal iti sina ti panagasawa yaw. Nasaya at may tasimang putkan, Mary. Mabalin ka di, Elias. Di nakpay lang ang kasarsarita, tanay. Naabakak iti sugal, napudot ti ulo. Dayta,
Dayta ti paglaingam. Ag sugal, ag sigarilyo, umutang gano niya pwede ta. Manipon nagdinata. Awan pa'y nasayahat ngayon narabid mo. Pasig akong sumisyon ti ipapay mo kanyak. Kat, naumakan? Isina na kon kalpasan ti amin, kasta ka di? Ngoy, talagang agsinatan. Anya, angam apay ngay Elias. Di mo't imbagam idi kanyak adinak tu pulos paldaangan. Ti ko nampay, itad mo amin akidawag. Ngam apay ngay akas tamot tan ti bagbagang. Wen, podno nga imbagak idi dayta. Ngam na amiris ko asaan gahim arumbang nga imbagak idi ti kastaking nga. Ngamin, aglablabos kamatay. Ha? Awan pa'y gunggunamot nga asawa. Nangasawa ak, tapno adda ko mamot katakunay ko iti biyag. Nangasawa ak, tapno adda ko makabinulig ko iti rigat ken namay. Tapno adda katulungak kasday. Ngapay na, imbis na katulungan. Saan may, tasak mo tanti narabid mo katulong. Ko ha, pasensya kan Elias, my loves. Pasensya ka mat, Mary. Ha? Pasensya ken sorry. Ngam talaga adya akong maanusan ti kastang ugalim. Nasaysaya at laeng ngagmaymay sa ak ngagbibiyag. Ngam ti matayak iti konsumisyon iti asawa kasting ka. Sorry ka din, alakay. Sorry. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta di nakisinsina. Ikarik, aggagagat akon. Kinsaan akon nga agbisyo. Agtali na edaklangan dito'y balay. Promise, lakay. Ay, nawaw! Di panlaki asawa kat saan a basta-basta wano saan a barang-barang. Saan akas lamakan ano na pudo tuwino di mo kaya tiraman na kat mabalin mo nga ito pra. Saan laang aday ta? Amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu aditay kumaabusuan ti kinasayaat wano kinasingpet ti maysa a tao. Kang runaan iti amin, kasapulan latamat ti makuna a proper hygiene. Tauray no napintas ka no dugyot kamat, awan matla ang serbina. Aramidam ti responsibilidad mo kas asawa, tapno saan da ka nga isina. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! And then she asked me, do I look alright? And I say yes, you look wonderful tonight. Ay nawaw, itay ka pala ang gitasamo ti sarming sika, Elias. Di ka mo lamalmalpasan. Kita nga rod mo no mayat ti purmak nanang. Anya mo ngay day ta apurmam. Nakapudpudot ti panawan. Ngam naka-leather jacket kan nakaboots kakidain. Ni nanang mo, isungarod mo ti uso ita. Da kayo kit di mo. Kumuntra kay man ako na akong. Papanam ngamin aya, takas talaunay ti panang kupyor mo iti buok mau. Ay kat mapanak agaram ananang. Mapan kagaram kunam, Elias. Woy nanang. Mano atawon, maten nga ibagbagam ti kasta. Nga maging ita, awan pa'y mo inyawid mo anubiam. Ni nanang mo, idi day jay. Ngumita, talagang adan iyawid ko ngagbalin amanugang yaw.
Oho, jak lapat yan. Jak pate, jak kita. Kunak manan Ilyas. At dangarudeng ko nak. Urahin nyo, taiyawid kun iti mabait, nanang. Ay nawaw, dagitaman ti panagpurpurma kaanakan Ilyas. Asteg, kaslabagets. Mayat mo't lang ganiti purma kita, Uncle Boyet. Launay kaanakan. Idi na minsan, naka-leather jacket ken nakabuts ka. Ita, nagparis mo't Hawaiian. Nagkalugong kapay kumaa iti silag. Ha? Nangkel may, di ba igat kaslamapan makigapas ang tao no agkalugong ak iti silag? Nagugwapo ka kindi no agkalugong ka iti silag. Sakan to ag sunglasses. Nangkel buyit may, lukwan nak man ako nakaw. Saan ka aluklukon ka anakan? Ang magurega. Sa tinong amin ayat ipapanam. Mapan kakadimanan iti ayan ni Maria. Koreksyon, Uncle. Mary, saan a Maria? Isumlaang ka anakan. Ilocano nga rod di Maria. No English aga iso. Mary. Ay, nawaw. Sige, tamapahan ako ni Jabalay da Mary. Sigurado nga min nga urahin na kung daya, Uncle. O sige, good luck ka anakan. Lalaingam, tapno makaasawa ka mo taon. Tangay na panagnakakmatan ti kinapudnom kanyak. Aklunan kan Elias. Ha? Agpreso, Mary? Wen Elias. Yes! Agyaman ak, Mary. Agyaman ak ta inaklon nak mutlaangan. Awan anyaman na Elias. Basta di mo liplipatan dagitiin karkarim kanyak Uy, danag mo na ya. Ikarit, agpaling kanto anaragsak iti danak. Di kanto paldaangan, kan pagsangitan. Itad ko amin na pagragsakam, Mary, my love. Agyaman nak, Elias my love. Kat kasanaw, o kilaan kadikan ka no dumanon kami. Iti kasta, matulag mo tanti kasarata. Nulakit dita nakasagana kan ang mga asawa kanyak. O di go, tano siya, nabayagan ang nakasagana ak ang asawa, Elias my love. Ay nawa, naggana sa natinggan, Mary, my love. Sige, takasarita nga rudan ni nanang ko. Tadumanon kami iti kabiitan a panawan. Bilibak mo, iti kinaalis tumaka-anakan. Kinaalis to kita niya, Uncle. Iti kinaalis anang pasungbat kin ni Maria ay ste Mary. Day-day? No kita bambanag. Basic lang kanya, Uncle. Napintas ni Mary. Siksay, kun madlaw analinis iti bagbagina. Nakabangbang lupay. Makapaawis iti rikna siga. Naku na yun, Uncle. Dagita ti kinayat ko keng kuana. Iso nga idi naklon na. Talaga, jakon pinaluspusan. Ay wana, sayang mo't ano sa bali timang tagikwa keng guana ka-anakan. Sabay dandanikan lumabsot iti kalendaryo. Iso nga hustulaang tinaramid mo. Agkalaysa kayon, tapno makaadho kayo ka-anakan. Sigurado ka din, iti dayta apang ngedeng mo, anak kaw. Wala nang. Talaga ang mga sawa ko. Ay kat adakang ka Ngam palagi pan ka man na anak kaw. Saan akong tisti pan nakiasawa? Saan agapaw takan kantsawan da ka amatin nagkan iti kalendaryaw? Kat idardaras mo matan ti mga sawa. Saan nanang? Talaga kahit kumutan ti mga sawa. Siyempre, kahit kumutan tag pamilya. Narigat mo't ano maladawak ang mga sawa. Ibagadan tupay kid din nga apukok tong nagiti putot kaw no kwa. Sa bagay makidi Isungag sagana kayo nanang. Tadumanon tayon iti kabitan na panaway. Ay kat sika ang arod anak kaw. Noan niya ti desisyon mau. Ada kamila ang dito'y kiniading mau ang nakasuporta kang ka. Banag apagyamanak unay, nanang. I love you, Mary, my love. I love you too, Elias, my love. Kamodyanan na. Nalpas mo't lang, hindi kalaysata.
naasawa ka matlangan, Mary. Sana dita, makikiak, Elias. Ay, lay! Makabamauyong at talaga ti kinabanglo, Mary, my loves. I love you, Mary. I love you, todo. Without pray now. I love you too, Elias, my loves. Bakit? Apay ka di, Elias. Itay ka pa'y asuman na udit na. Anya launay ayat iparikot mo. Kita abisi ak nga agay ayam iti cellphone ko. Ay, kwa. Aglinis ka mo ta. Tani, nakarugrugit ka nakawarwaramat tinto'y balay. Apay, adda ka dinam na abisitam nga umay ita dito'y balay. Awan, ang umuray no kasta, aglinis ka lataatan eh. Makasikur akit kita ang tinakawarwara a balay. Nagsakit iti mata. Masadutak nga aglinis, Elias. No masikuran ka amang kitkita kadagita nakawara. Di si kanta aglinis. Anya? Ne, simmangpat kayo matgaya man, nanang. Wain anak kaw, itay pa'y Kunak man no maturog kayo, iti balay damanong Elias. Talaga akas na kumatiplanaw. Ngam idi nakitak ti pagnanaudanda. Nagbabawi ak anak kaw. Taapay mo't ngay, nanang. Kasanaw kay... Hay! Diyak amaw, numakunapay abalay ti pagnanaudanda wino sa anan. Ne, anya tiket yu asawan, nanang. Diyak mailadawan ti nakitak. Ne, anya nga min ay ati nakita yu, nanang. Ay basta, no kayat maw, mapan kami iji ayan damanong maw. Iti kasta, amumay ti ibagbagam. Anto yung timpa-timplam agatas mo, bakit? Agyaman naklakay. Ay, no, nagganas ay. Ayun gaya, inlabam ka ditay kunak ay uniform ko. Anya ti aldaw ita aya, Elias. Webes, Inton Sabado pa'y tinaka-schedule apa naglabak lakay. ano ya? Kasano nga rudan nga iti uniform ko? Di mo ibaga, ngayon ton Sabado pa'y laang nga ilabam. Ay, kat kapilitan ang... Ay, nako. Anya nga rudan ti usarag inton bigat. No di mo matgam inlabat ti uniform ko, bakit? No day ta pa nagniw-ngiwat mo di takit napan mo inlaban, o di mamagmagaan ko man. Mire, Oh, adto iti tasa, naibos kong tigatas at tinimplam. Ingka isublin ijay kusina, Elias. ay nako. Siyak lang nga rudan ti nagtimpla. Siyak pa'y ti mapan mang isuble. Si kamot tan bakit? Agrik-reklamo ka kade. Ha? Ay ko saan magkiday? Sige. Siya akong ti mang isubli iti tasay di kusina. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Elias? Nagbayag kayo mo't nagsarsarita. Ni kasinsin Ramel, umaidan to ka no pumasyar dito Dagustain ton Sabado. Iso nga aglinis kan to, Juan. Iti kasta, saan anak kababaeng? Sapay itugot na ti pamilya na. Isaganam to ti may sasilid. Tayjedan to amaturog. Ibagam iti kasinsin mo, ta inton Lunes dan tulaangan nga umay. Anya, Ibagam ta inton Lunes dan tulaangan nga umay kunak. saan amabalin ata damot trabaho da inton Lunes? Inton Sabado nga rod ka no, tawan trabaho da. Kan awan eskwela dagiti ubeng. Domingo ti schedule ti panaglinis ko. Iso asaan amabalin nga umay da iti Sabado. No kayat mo a Sabado da nga umay, si kante aglinis, tano siya, masadutak. Anya, Si kante aglinis, ta masadutak ko na. Saan ka mat siguro atulang, Elias? anya dayjay? Ti anya lakay. Kasla damang angot ko anabangsit ah. Diyak mo amangan mat no isbut ipos, wano saan isbut utot. Saan? Kabisadok ti angot ti isbuti utot kas kada ipis. Ha? Ay, diyak mo amangan mat no tangiwat mo, tay sumat ti asidag di taagong mo. Ay no, saan mo't sa bali at talaga ti bangsit na. Aguray ka, nagdigos ka din? Ha? Ay nawaw, di mo ibaga asyak tinabangsit, Elias. Awan ti imbaga akasta. Damdamagag lang no nagdigos kan. Kasla saan kamot ngamin ang nagsuksukat. Di tapay lang mo't ti badom idinapan alawas. Ha? Ay, inton Merkules pa ilang ti panagdigos ko lakay. Anya,
Miyerkules ko nam. Wen, naka-schedule iti tunggal aldaw ti aramidek. Iso adi ka mas daaw, tatalaga nga iso ti aramidek, manipod idi balasang akpay laeng. Ay nawaw. Kay, kumusta ti panagnaad mo iti makalawas, iji balay damanong mau, noy may anak kaw. Ay na, Jack mo ti ibagak, nanang. Siya na bali no inasikaso na kamulaang ni Miray, ti kayat ko asawan, no binisita na ka. Hay, saan Apolos, nanang? Isu asya kung tinakakaamuan na ngas asikaso iti bagik iji balayda. Siyak pa yan tinaglutluto kan naging inaw kadag iti pangpangananda. Ay nawaw, ultimo aginaw, di na pa'y maaramed. Madadaal ka nung nga ti cutics na no aginaw, nanang. Ay, una yan. Kasi mo nga ron di kabsat mo Imbis nga asikasuan na ti asawa na. Saan mo? Taisun sapay ti agtagibalay kalpasan ti trabaho na. Ay na, nakunayo pa, nanang. Katno day talang agbuybuya ti aramidan ni Manang Mary. Intun malpas nga agbuya, isublat na mat apinpindutan ti cellphone na. Intun mauma, rumwar. Sa dino ngay ti papapanan na. Diyak amo ano papapanan na. Rabiin tumatan no agawid. Naturog tupay kit din ni Manong Elias ta mabanbannog mat iti trabaho na. Ay, una yan. Dinamag ko ka ni Manong, ngam ko na namot mapanlaang kanu iti kaaruba. Unay mo laki din ti gasgasat ni Manong mo anang asawa. Imbagak mo't ngamin idi kang kuana at tingitingan na pa'y anaimbag tirik na. Paliiwan kan amamon na pa'y anaimbag ni Miray. Ngam nagpilit mo't nga agkalay sadan adagaws. Anya ngay ita. Bareng ano agbalbaliw tumot lang ni Manang Mary, nanak. Ay nawaw. Nakasukat ka nakapabanglo ka mo tan. Bakit? Wan, apay, adda reklamom. Kano di ka pa'y mo nagdigos? Mamin ano aya nga ibagakan ka nga da schedule ti panagdigos ko. Ha? Dagulit ka mat si ka, Elias. Di mat imbagak idin kan ka. Akas tuya kon idi balasang akpay laeng. Di mo ibaga akas tater aramidam. Tunggal umayak iti balayaw. Iso anak ka bang banglo ka? Wan, anya nga iti usar ti bangbanglo aginatang ko. No jak mat usaran. Anya? Ala, agawa amkit di ti agunay tani aldawon. Amangan numaladaw ta amapan makimisa. Ay, una yan. Nagpabanglo ka, adi ka nagdigaws. Ay naawanan ti adupay asao. Mapantakit din tani aldawon. Happy anniversary, Elias, my love. Aguri ka man. Maulawak sa. Apa yun, Elias? Agan ano ka? Apay ako nam amaulaw ka. Maulawak ka po iti kinaangot tas ang aumaw. Anya? Di kan samad ngamin nagtututbras. Inton biyernes pa'y ngamin ti schedule ti pa nag-toothbrush ko lakay. Anya? Intun Biyernes pa ilang. Wan? Kat nulunis pa ilang ita. Di kat makadominggo pa'y sa kantog toothbrush. Kapilitan Ay nawaw. Ay nawaw. Mayat matabuok mo bakit? Nagpariban ka day? Wan lakay. Bagay ko ka din. Launay Ad naman na napimintas ka. Thank you, lakay. Kita nagpamanicure ka, nagpa-pedicure akpay. Nagpintas ti disenyo dagiti kuko. Saan ka di? Ay way, mayat mat ngagpaisaw. Aglang-langakan adun niya bakit? Ay, syempre, Kahit nakaluto ka nga rodan, mabisinak mo tayo. Saan pa'y ataawan mo't bagas? Anya? Nek, di mo't inikkan ka iti igatang mo iti hafkaban abagas? Una, ngamjak mo't mabagkat ti hafkaban abagas. Iso nagdiretsyong aklangan ije parlor. Anya? Kahit mo asawan, tiinted ko nga igatang mo iti bagas, ti pinagpariban kan pinagpakyutiks mo? Wan, lakay. Ay, awaman nga roden na disgrasya manan, ti igatang kuma iti bagas. Ay nawaw, kunam amaturog tan, ngam apay ngay anak atugaw kapay lang di tabakit.
Umay kaagiddan ata maturog tan tanay. Rabiin. Dito'y akong amaturog lakay. Anya? Ne, kasano ka kuma amaturog di tangay? Di mo ibaga amaturog ka nakatugaw. Katwan Anya? Diyak kaya't amadadaal ti buok ko. Amumot akarebriban laeng. Diyak kaya't nga agsubli ti kulot na. Iso nga agtugawak amaturog. Tapno saan amakulot lakay. Ay na, nasaya at magtanakita ka, Elias Baraw. Ne, da kayo matgayam Nana Esther. Apay, adda ka di ibagayo kanyak. Singiran ka Baraw. Anya? Singirin nakkunam, Nana Esther? Wan, Ne. Awan mo't amok nga utang ko kada kayo, Nana. no si ka talagang awan utang mo. Ngem ni Mary nga asawam, ado ti utang na ijay istur ko. Anya? Day tatipod no Baraw. Anya nga kita nga utang na, Nana. Adda ka dita at chichirya, tinapay, juice, soft drinks, kan sigarilyo. Ay nawa, naglukaw. Ti ko na nangamin, si kanto kano ti agbayad. Iso nga inikakmet taamukmet nga adda pagbayad mo. Ay, oo na yan. Mala, bayan nyo tabayadak to adagaw sa apaman nga agsulduak, Nana. Agbabahayak san anang asawa, Nanang. Nay, tapay mo't anak ko. Kasano, katay na. Basta, agbabahayak, Nanang. No nalakalaan ko maabas na isina at asawa, talagang isina ko ni Mary. Ay nawaw, aguray ka man. Anya ngamin ayat ti parikaw. Ibagam atap no amok mo ti ibagbagak. Saan nakasta basta ko nang maisinab latan ti asawam. Kasano kat nakasadsadot mo't ngamin. May stress ako unayin kan kwa na, Nanang. Awan sapay na sayat ngay naramid na, manipod nagdin na kami. Nagadupay ti utang na, kat siya ti singsingirin da. Ay kat ano sam tayo sumot ti kinayat mo anak ko. Nanang, Ti kasayaatan nga aramidem ita, kasaritam ti asawam. No anyaman ti parikot yung agasawa, ay kapag saritaan nyo iti nasayaat Mamati ama ornos yu pa ti amin anak ko. saan na, Nanang? Naumakon. No kaya't yung da kayon ti makisarita kin ni Mary. Ibagayo amin nga imbagak kada kayo. Barang maamiris na dagiti nagbidutan na. Ay saan nasaysaya at mulaang no da kayo adwa ti agsarita anak ko. Ibagam kung kwa na dagiti di mo kayat. Kasaritam iti nasayaat. Kano ka ba alampay nga ikan iti may kaduagundaway. Aramidam. Iti kasta. Saan nga agtungpal iti sina ti panagasawa yaw. Nasaya at may tasimang putkan, Mary. Mabalin ka di Elias. Di nakpay lang ang kasarsarita. Tanay, naabakak iti sugal. Napudot ti ulo. Dayta ti paglaingam. Agsugal, agsigarilyo, umutang gano niya pwede ta. Manipon nagdinata. Awan pa'y nasaya at ngay naramid mo. Pasig akong sumisyon ti ipapay mo kanya. Kat, naumakan? Isina na kon kalpasan ti amin kasta ka di? Ngoy, talagang agsinatan. Anya, angam apay ngay Elias. Di mo't imbagam idi kanyak adinak to pulos paldangan. Ti ko nampay, itad mo amin nakidawag. Ngam apay ngay akas tamot tan ti bagbagang. Wen, podno nga imbagak idi dayta. Ngam na amiris ko asaan gahim arumbang nga imbagak idi ti kastaking nga. Ngamin, aglablabos kamatay. Awan pa'y gunggunamot nga asawa. Nangasawa ak, tapno adda ko mamot katakunay-nay ko iti biyag. Nangasawa ak, tapno adda ko makabinulig ko iti rigat ken namay. Tapno adda katulungak kasday. Ngapay na, imbis na katulungan. Saan may, tasak mo't tanti narabid mo katulong. Ko ha, pasensya kan Elias my loves. Pasensya ka mat, Mary. Pasensya ken sorry. Ngam talaga adya akong maanusan ti kastang ugalim. Nasaysaya at laeng ngagmaymay sa ak ngagbibiyag. Ngam ti matayak iti konsumisyon iti asawa kasken ka. Sorry ka din alakay. Sorry. Ikarik, agbalbaliw akon. Basta di nakisinsina. Ikarik, aggagagat akon. Kinsaan akon nga agbisyo. Agtali na edaklangan dito'y balay. Promise, lakay. Ay, nawaw! Di panlaki
asawa kat saan a basta-basta wenno saan a bareng-bareng. Saan akas lamakan ano na pudo tuwino di mo kaya tiraman na kat mabalin mo nga ito pra. Saan laang aday ta? Amin abanag kat adda pagpatinggaan na. Isu aditay kumaabusuan ti kinasayaat wenno kinasingpet ti maysa a tao. Kang runaan iti amin, kasapulan latamet ti makuna a proper hygiene. Tauray no napintas ka no dugyot kamet, awan matla ang serbina. Aramidam ti responsibilidad mo kas asawa, tapno saan da ka nga isina. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adto iti sweldo kita alawas bakit? Awan ginatang ko apang rabyanta. Anya ngay nga tati sidaan ta ita, Reynald. Pasensya ka na bakit? Dahil talaang ngamin ti sweldo iti makalawas. Iso asa anak agim matang iti karnit baboy. Amok ngamin nga adda na patig apakausaran ti kwarta. Amukon lakay. Tiyan niya bakit? Gumatang talaangan iti tulang ti baka alakon ni Tata Sergio. Aywan. Adungag paiso tinakita kidilim mabasa kiti pwesto na itay. Laokan ta iti petchay ken mais. Wen at damat pitchay dita. Gumatangak ta ilutom lakay. Wan bakit? Naynayon ang tigatanga ma. Mayat day di ama isabaw kay. Agawa ang nga rudon ti agdigos, ta agluto kano sumangpetak. Kunaklakit din no asino ti bakit amasabat ko. Ha? Siyak ka di ti kasarsaritam, Marlene? Ay nawaw. Asino kumapay ti daduma kat datalaang matitao ditoy. Sa anak pa'y abakot. Si kakit di mat. Anya ngay ta nakasupot nga imot mo. Ay kwa. Aguray ka. Dagitin samot tultulang ti baka alako ni Tata Sergio dagita. Iso nga agpayso. An-anwam mo dagita atultulang. Awan mo't aso atarakin nyo. Ay kwa. Mayat day ti ama isabaw, mare. Maisabaw. Wen, naimas ti sabaw na dayto, inumanayunan itinatnateng. Saan matkit di apuro to lang At dapay, Ay na, kano to lang ti makitkita. nukas kada kami amarigrigat, mayat dayto yung ama isabaw, mare. Agbibisin na gito at tao. At day bagbagam? Ay, awan matkit di, mare. O sige agpatuloy akon. Naluto ka din, lakay? Wan bakit? Rama naman gusto mo't laing titimpla na. Mabitlaan, tamangalaak iti kutsara. Dahito yan bakit? Mabalin dahito eh. Agnganga ka. Nagnanam, lakay. Mangirwar ka nga rudan iti plato. Tamang rabi itamaten. Mabitlaan, lakay. Ay nawaw. Apay ka di. Padigwak man danana norma ken tataundong. Ha? Magustuhan da nga ta? Apay kumaasaan kat nagnanam tupay. Mala. Atakin ka da ita bakit? Urayan nak mabiit lang daytoy. Aggidan ta ang mga numadamdama. Para kada kayo na norma. Ay nawaw. Anya day tao, Erika nakaw. Sabaw na. Para kada kayo.
awatan niyo. Nay, agyaman naklaunay nakaw. Nagbangluwa. Mayat day ta nana, adupay tilaok na anateng. Ay na, saan akon nga agluto iti si daag, taadamot tan inted mo. Ay, mabait lang, tayalis ko iti malukaw. Isubli yun tula ang timalukong di tabalay no kwa nana. Sigurado ka? Wo nana, di bali ata kakaruba tayo umat. Saan mat siguro ang mapukaw day ta? Sige, isublik to nga rod no kwa taugasak pay. Agyaman akmanan nakaw. Narabyan ka mo, anak ko. Una, ang tado tinagsaritaan mi tigayim ko, tatang. Umay kakaroon, tamangan ta. Anyat inuto yung ama sida. Saan ako na nagluto? Tadamot inted ni Eric, kaakaro ba tayo? Ay, nawaw. Anyang itingtid na tatang. Umay ka ataramanam, nagnanam si ka. Ramanam anak ko, nagimas tiluto na si ka. Tultulang mo, dagita tatang. Wan, tulang tibaka analaukan itinatnatang. Agtungaw ka, tabangan ta. Ay, una yan. Kas kaila agbibisin iti kastangat aramidin yung tatang. Anya? Di yung pala intod kin ni Blackie. Apay ko mga itid ko ken blake, ken maysa. Saan mo't apuro ato lang? At damot na yun na oh. No siya, diyak kayat day tatatang. Sa anak nga agsidsida iti tultulang anasabawan. At damot to lang nga intangal ti aso yun na ananorma. Ay, tulang tibaka day ta, balasang ko. No kasta, pinadigwan na kayo dayjay nga Erika. Nakaw, di mo naramanan aya. Nakita anang tadmat lang kada kayo kad. Saan ko apinagan ano nana? Ay nawaw, tapay mat. Dayjay ti ipadiguna. Tultulang nga danateng na. Saan mat apuro atulang dayjay? At dalat tamot na yun na akarnay. Kan may sa, naimas tiluto da. Sa anak ngagsidsida iti kasjay nana. Sa bagay, saan tayo matkit di ngagpapada? Sa anak mat ngamin ngagbibisin. Ay nawaw, di kaya't mo asawan, agbibisin kami. Ay ko awan imbagak akas tanana. Basta, kasjay. Amom ka dito may papalit. Amukon lakay. Amom? No anya ti ibagak kumakin ka? Maipapan man siguro daytan iti tultulang tibaka aginatang ko kini Tata Sergio. Isong agpaiso bakit? Nagadukanumo ti bagbaga day di amarlin. Wan nga rod, uray la ibabain na mat da tao. Istoryaan nang agsidsida tayo iti tultulang. No agsasao day di babae, kasla sino abak nang. Huwag nga ron naimbaglaangan takaduan ka iti kalugaran tayo. Kat agsidsidamot iti kasjay. Nagnanam tupay lakay. Awan mo't kit di dakers no di na kaya ti kasjay sida. Tijak mat ngamin magustuhan kat no apay amasapul nga iruruman na datao. Day tangarod lakay. Agulimok kumalatan no awan nasaya at nga ibagana. Nagatilakit di tidila day di babae. Agsakit no saan ngagmarites. Iso nga uray simple abanag kat big deal kinkwana. Awan madlaw mo ka ni Erika, kabsa. Adda nga rod kabsat. Agpada tangarod. No iday kat kayat na ti agpadigaw. Itakit man manumatay. Nadlaw kumutlaang dayta. Nasaktan lakit de iti panagsasaw di anak mo. Ay, dayta pa iti may sa parikot. Awam mo ngamin prino di ngiwat na. Kayat nan sa ti madurab. Saan kayo mat ama nang iruruman adadakkel na? Ngamno apay akas jay mat ti ugali na. Ipagarup na siguro, anasaya at tikas jay nga aramiden na. Apay di na amaw, apa kaibabainan na tikas jay nga aramiden na. Agpapada tayo lang mat nga grigrigat. Ngamno agsasaaw, apaw, kaslabak nang. Naku nampay kabsat, saan kamin tupay nga agsidsiday ti karne di balay? Ay nawaw! Kumusta ka matan na kong? Nasaya at latamat nana. Italaang manan ngay may kagimatang dito istor ko. Wan ata itala ang manan nga adda kwartami nana. Ay wan gayam.
Adda kayat ko ngay bagakin ka. Anya day ta, nana? Nadlaw ko nga men, aman mano nga agpadigo ka, kalpasan ti inaramid ni Marlene. Day jay ka di, nana? No siyak, maapresyar ko dagijay nga aramidam nakong. Agpaiso, nana? Ay pudno ti bagbagak. Itaapanawan, manmano ti kalugaran akasken ka. Managparabor ako nada. Nakababain lang amin timangted, nana. Amang ano inton madamdama, kat sarsaritaan naktumanan ni Marlene kadagiti kalugaran tayo. Ay na, di mulatan ikaskaso ni Marlene. Agin babak nang lahang dayjay. Ni tatang na mismo tinangibaga aman manudang agsida iti karney. Anya? Nakita ka naggapumanan ni... Pangaasay Marlene, di mon ibaga, ti ibagam kumakanya. Ay nawaw, saan pa'y analpas na No pa nang dadaal mananday ta iti padam atao, ikam iti prino tangiwat mau. Ni nanamut. Nakita klaan mo tiinted ni Erika at tultulang kada kayo. Kaibagbagak lang nga ikam iti prino tangiwat mau. Sidsidain niyo mga minti para kumaiti aso. Nasustansya tupay dayjay, kan saan mat apuro atulang dayjay. No siyak ni Erika, saan akong amang ted no tultulang maglaeng. Pulos tupay nga awan naramanak alutom, uray na minsan laang kuma. Ha? Ngam no agsasao ka, kasla kabak nang. Anya? No saan kang agsidsida iti kasjay, aguli magkalaptan, saan amasapol amang isawang ka iti dakas, naawatam. Nangalaan nyo man kadagitan tatang? Ado ti itlog dita. Mangiprito kalat tata iso ti sidam. Ay nawaw, apayakastang kayo tatang. Pagday mo disturbon ti pandangan ko. Kasla aso kayo magaya man. Kay bagbagak la di mo disturbon ti pandangan ko. Kababain kadagiti kaaruba tayo. Kasla agbibisin kayo iti kastang aramidin nyo. Alaman nga rod, gumatang ka man iti karne asidain ta. Ha? Kabailam ti gumatang iti karnet baka. Ay, kuha tatang. Oh, makitam dita. Agpapada tayo laeng, agrigrigat ditoy. Isungag tanang ka. Naimbaga bigat mo, balasan ko. Anya ti masapul yo, madam? Ayan ti balay ni Marlene Reyes. Anya ti masapul yo kung kwa na, madam? Singirag ko matiutang na kanya. No kasta, adda utang na kada kayo, madam? Adda, balasan ko. Kanayon na nga ibaga nga agbayad to kano. Ngam awan mo. Saan mo na nagparparik na? Iso asya kung timay. No kasta, adda gayam utang na. Una, di makulun tanabayag asaan ang nagbaybayad. Makitkita yo tay yelo agit, madam. Iso day jay ti balay da. Wen, madam, agdiritso kayo latan ijay. Madam? Apay, naklaat ka, nakakita kanya. Kasanoan na amuan nyo ti balay ni, madam. Di mo timbagakan ka. Nga oray sa dino pa iti paglimlim mangam sa pulon ka. Agbayad ka, iti utang mo. Ay, kuha, madam. Ay nawaw, sana siya tulolbodam na. Madam, awan pa'y ngamin ti kwartak ita. Saan ko naparikot na ita? Nabayagan ti utang mo kanya. Isog agbayad ka matan, no di mo kayat amaamuan tintero a baranggayo ti angot mo. Ay, kuha, madam, saan kumamot akas na, Agpanunot kay ti pamuspusan kunakmanan. Sana siya ti kalkalabanam. No, sino pa'y nagitagin babak nang agsasaw? Pangaasi yung tatang, di yun na yunan ti sakit ti ulo. Adakin ka, numasaktan ka iti ibagak. Ngam nagalas ti kastagalad ti may sa tao. No, sino pa'y ti ado ti utang na? Isu pa'y ti agin babak nang. Anya? Nakababa nanak ko. Ay, di yung dakdakamatin iti sabali ti may papankin ni Madam Amanda, tatang. Oray saan ko adakdakamatan? At dadagiti karuba tayo, anak angeg, iti nagsaritaan nyo itay. Padasan dati agistorya ta. Pakitam na ita, si kapay tinapride ita. Apay, kontroladong nga raw, ti panunod na.
Tulang matibaka da kita, tata. Wan barok, isabaw ko man man. Naimas ngamin ti itadyokan bakit mo ka. Aywan, naimas dayta numalaokan itinatang tata. Padigwan kayon tumano kwa. Tapno maramanan nyo matilutok barok. Aywan na, kahit kulaunay dayta tata. Aywan gayam, asino siya babae anapan ije balayo, hindi na minsan ngal daw. Tinakautangan ni Marlene Amanda ka no, tinagan na. No kasta, pudno nga dautang na tata. Agpaiso tinaibagan ni bakat ko. Wala kong, pudno nga raon. Ay nawaw, sagad kas jay ti panagsasauna. Wala nga raon baraw. Sakmutan tagbay ni tikas jay ugalyan na. Agin babak nang, kat na ilumlum mat gaya man iti utang. Anya ta ilot-luto yo tatang. Nagbanglumutan. Tulang tiba ka man na Nukas na. Gimatang kayo man. Wan. Isulaang mo ti umanayan ti budget ko. Ay nawaw. Nakababain kan tata seryo. Kan kadagiti kalugaran tayo ang nakakita agimatang kayo iti tultulang. Anya ko matinakababay ni Jai. Panunutin da nga agbibisin tayo Ay no. Sana nakababain ti inaramid ko. Tinakababain. Kat agin babak nang ka. Kat nailumlum ka mat gaya man iti utang. Nagsakit mo ti kasta pa nagsasauyo tatang. Siyak sa mo ti patpatamaan nyo. Asino ayat ti kaslabak nang nailumlum gaya man iti utang iti dayto abalay. Tangiwat yo ka di mo tatang. Nakababain ka dagiti kaaruba. Adamot lagayang bain mo kay... Kumusta ti utang mo? Ay nawaw. Kasanoan na amuan nyo ti may papan iti utang ko na Norma. Kaano ag dinamag dito'y lugar tayo nga dagsing-singer di tabalayaw. Anya? Jak amaw no asino tinagapuan na dayta nga istorya. Ngam tinangag ko nga ibagbagada. Kaslabak ng kanaw nga agsasaaw. Ibagayo kanyak no asino ti mangiwarwaras iti kasta adamag. Kaikan kayo iti gunggunayo, nana. Ay nawaw, jak amaw no asino. Kan maysa, di munto pa'y mabayadan ti utang mo. Day takit din mangtad iti gungguna. Ni nana mo. May mayadan ti agsida iti tultulang. Tinapatag, awan ti dakkel nga utang. Anya? Saan anasayaat nga iruruman wano uyawam ti kasasaad ti padam a tao. Makapaasar kayo matatang. Ay nawaw, apay ka day. Awan amok abasol ko kan ka Amuyo no anya ti ibagbaga dagiti kalugaran tayo, Diyaka mo. Naarte akano, kat na ilumlumak gaya man iti utang. Di talagang gayam. Apay alaeng, nasakit nga ta itirik na tikas diyang ibagbagada. Ay nawaw. Anda ko matipagsakitan tinakam mo. Kat pudno mo tinaisawang da. Inuto lang aruda na baybayadan ti utang ko kin ni Madam Amanda. Kastapay lang karamidan da. No saan mo kumangamin nga inis-istorya ni Erika? Awan ko mamad ti mangag mo ita. Anya? Pudno mat anak ka. Iso nga da may baga ti tattao ken ka takas tamot ngamin ta aramid mo. Kunamlan asino kang agsasaaw. Nalakakin ka ti mangiruruman iti sabali a tao. Saan mo tin itatatang? Saanan? Ngam di mo mabaliwan no anya ti panagkita dagiti kalugaran tayo ken ka. Kalpasan ti inaramid mo. Amok Ay, nagbalatek madlaang ken ka dagiti dakas nga aramid mo anak ko. Si kaamot tin ti talk of the town. Gapo ka dagiti utang mo. Iso agung gunam. Dayta ti malalat ti kaskeng ka na uyaw. Ay nawaw! Iti kaano man, saan apakay dayawan ti ugali a managdilaw kan kinamanaguyaw. Agbalin tayo lata kumaan na pakumbaba. Laglagi pan tayo asaan amay maysa ti aldaw. Ang mga nudumtang to ti panawan, nga agbalatak matla ang kada tayo dagiti insawsawang tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo.
Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inayon mo da ito iti abasto tang indulin ko, sel mo lakay. Ay nawa, dilata manin. Naa, apay manan. Di kakat agyaman, tada inyawid kong abastuta. Nangalaan man iti dilata. Iti may sangal daw, tuyotin nyawid mo. Common sense mutan alakay. Di mo ibaga Ay na, kamaliti pampanunutom. Ginatang ko ti dilatang insangpet ko. Saan ko atinakaw? Nay, awan mo't imbagak at tinakaw mo tinsangpot mo Awan, ngam amuklatan nga iso ti adda iti panunot mo. Diyak amukin ka bakit? Alam kit ti dagitoy ta idulin mo. Masapul nga agurnong ta iti abasto tapno adalamutan ta inton panagtutudo. Ta saan ta makatrabaho? Siguradum lang anadalos tinagtao dan dagita amakan Wan ka di. Danag mun ayala kay. Idulin mo dagitoy tapno saan apasalsali ditoy kunak manal. Anya ti ibaga Madam Abey. Adda sumangput akabagyan mi inton bigat. Kaya't asawan dayta, busy kami kinilakay ko. Agbakasyon kayo, Madam? Wen, mapan kami man met ijay la union. Ayun mayat ti aglangoy ijay, Madam. Kasla reunion mi metlaangan dayjay. Iso amaturog kami ijay iti dua arabi siguro. Si kapay laang ti makamu dito yan. Ayun Madam. Awan parikot dita. Siya kun ti makaamu iti amin. Ti collection mo idulin mo na imbag tapno saan amatakaw. Wen, Madam. Amok dagitan. Kaanong agbiyahe kayo ngay? Inton rabi Ay kat enjoy Madam. Imawag ka din ni nanangkan ka, David Lakay. Saan mait? Bakit? Nag-text ngamin ni Manang Marta. Ay nawaw, at dadangaro din ni Jay. Wen Lakay, kasangsangput dalaunay kanu itay. Ha? Nagsapa da nga yan. Husto mo't ket di atap no makainanada mo't. Sa bagay mo't kitkiya. Aywan gayam. Dagasunta ka no damanong Rafael iti ayanda tamakilugan da. At damot lugan ni Manong Rafael. Saan na nga itugot aya? Makilugan da ka no tapno saanin nga aggastos iti krudo. Ha? Itaman pa yung agtip-tipid da siya tao. Krisis mo ngamin Lakay. Sige, awagam nga roda ni Manong Rafael. Ibagam nga agsagana da tagrubatan. Diyak kaya tagro-ora itinabayag iti-igit ti kalsada. Naimbaga malumaw, sel mo anak kaw. Nay, da kayo matgayam, nanang. Adda ka din ni Milaing. Awan pa nagawid, nanang. Apay kuma. Agpaw itak kumakun kwa na. Anya ti pawit yoya. Dilata kan mantika kuma. At apay mo't abastumi dito'y nanang. Ikan kailangan tadumot day jay. Ay nawaw, saan silmaw. Abas tuyo dayta. Apay kit din nga itad mo kanyak. Tadumot lang day jay, nanang. Di mi kabailan nga ibusen. Aya, Inaldaw mo't ngamin nga dayawid ti anak yo. Iso day ta. Maururnong moten. uray ikan na agpaw itaklat ta. Tapno saan aday ta agdaw dawat laeng tar aramida. At nakada kayo day ta, nanang. Sumra kayo. Tada kayo tagpili iti alaan nyo. Diyak mo't ammo no niya ti kayat yoy jay. Ay, agyaman akmanen anak ko. Ay nawaw, sabon man ti inyawid mo, miling bakit? Wen atap no ada paglaba lakay. Tila iyaw awid mo ba? Inted ni Madam daytoy. No sa anak amang iyawid, adang arot kwarta maigatang mo. Pagbalinam samat a grocery store ti balaytan. Di ka payagyaman, tada isang put ko nga usaran.
Tapno saan nga isupay ang magatang dita store. Kat nagluto ka kadeng. Mabisbisina kon. Nalpasan ah. Dagiti ubing ngay. Itulod ka nun ni Nanang dito'y balayin ton madamdama. Di magasak itayan ni Nanang idinalpas si trabaho kitay. Ngamsan akaya tagiti ubing dagawid. Ang mga nurabiin tumanan nga itulod ni nanang dagijay. Awan mo't dakas dita. Tinapatagkat itulod na ita dito'y balay. Umuna ak nga rudan amangan. Tanay, mabisbisina kon. Urayam laangan dagiti ubing, tagigiddan kayo amangan. Imbes adwang aldaw lang ti bakasyon ta. Wan nga rod lakay, pa-extend damot pa-extend. Sigurado nga ta nga agawid tayo yung tunbiga. Siguro umunata ko mga agawid, ngam amangan no adda maibagada kadata. Day tamot lang ti pampanunutok itay. Kumustamot nga ta ni Miling ijay. Saan ko pa nakasarita lakay? Awagan ba kay? Kumustamot ti negosyo a pinanawa mi jay ah. Inton malamlaangan. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga itamot lang. Mabalin nga agpaiso ngam amangan no busy dayjay. Amumot, agmay-may salaang anagbati ijay. Ay wala niya. Awagak tulaangan inton madamdama. Itikas na sa anak ama kasi nga. Hello, madam! Kumusta ti bakasyon nyo? Nasaya at latamot miling. Nabayagan kayo mat dita, madam. Tinaibagayo kanyak kat dua arabi ilaang. Inton bigat nga agawid kami. Sigurado daytan. Kumusta ti istor dita? Nasaya at latamo, madam. Ado ka di pa'y tilako tayo. At dapay mo't, madam. Kunaklakit din no naibusan. At dapay mo kiday. Agpa-deliver kailangan into nagsubli kayo. Uwanan tinapatag kat adda pa'y display dita. Wan, madam. Agpakada akong tanay. Adda gumatang, madam. Aduda. O sige, awagan naktulaangan no saan ka abisi, tagsarita ta. Wan, madam. Bye! Anya tiinyag yung nakasupot, nanang. Sabakan chikaw anak ko. Nangalaan nyo iti chikaw? Inted ni Antim Elisa. Ah, Dagiti apok nga ay. nakaturog da pailaang, nanang. Awan trabahom ita. Adda, alas 8 amang lukatak ita. No adaramidan nila kay mo ijay garden. Ibagam nga idagas na lata dagiti ubing ijay balay. Wen, nanang, kasta talaga ti plano na. Nalangaruda na nakaw, agpakada ako. Agkapi kayo pa'y nanang. Saanon, inton maminsan tulaangan. Nagkapi akmat nga minan ijay balay. Busy ka ba kay? Saan mo't? At dalabas basaak iti cellphone ko. Buyaam day tao eh. Neng, Ay nawaw, nimiling mo dayta. kitaam tinaalat ti CCTV, bakit? Anya dayta aya? Buyaam ti video ah. Neng, kitaam no niya tararamidon na. Ay nawaw, anya di imbulsa na lakay? Sabon. Na, apay anang ibulsa iti sabon? Takawan na lakit di bakit? Ay naglokon, apay ngay akasta. Italang mat nakitak tararamidon na. At ang agpay so CCTV. Ngam saan mo ta 24/7 kat isote ante atensyon ta. Kaano pa'y nga taakas tater aramidan na? Santang ammo bakit? Panagkunak kat masapol at tutuka mo't laang ti CCTV. At maggayam kalukwan day dya amilay. Nay, nagawid kay magayaman, madam Abe. Wan, kasangsangpot mila ang itay. Magrikupak matan, madam. Mabit laang. At to'y titulbak, madam. Da kayo nga rudan ti makaam mo iti istoryo. Ne, apay nga itad mo titulbag kanya kat adamot tulbag ko. Aywan anya. Apay day jay. Pasensya kayon, madam. Matartaranta ak matan. Matartaranta ka ko nam? Ay ko. Medyo laang, madam. Iti anya aga po amataranta ka ngay. Adan samot aramida majakam mo. Ne, awan madam. Nadalos ti konsensya. Ay, naimbaglaangan ta di na naglaw ti shampoo iti bulsak. Kahit, kumusta ngay bakit? Inbagam ka di kang kuha na tinadoktalan ta. Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay ngay. Imbagam ko makin kuha ng amuta ti kalukwan na ah. Ibagak to, ngam saan pa'y nga ita? Kano nga rin nga ibagam? Basta, saan pa'y nga ita? Dumteng tulat ta. Ay,
Kita abakal. Di mo urayan ang maibustila iti store mo. Siyempre, saan ko mat nga ipalubos ang mapasamak ti kastan lakay? Mangal-ala aklaang iti gundaway. At dangarudon ebidensya iti CCTV. Dumteng tulat ta ka di lakay. Relax ka lang. Jak amo kang kabakay. Agtalag ka kadi ngamin kanyak lakay. Amok tar aramide. Nay, anyangay man ta imbulsam. Ay nawaw, kasano ana amo ang mga daimbulsak sel mo? Amok atay naldaw mo't akas tatar aramidam. Naa, Kasla sari-sari sturmutan ti balay. Kitamdag itinyaw awid mo. Agsasabali. Adda makan, adda dilata, adda sabon. Naglalaok. kasta talaga ah. Kita Tama nga no inton madamdamag at addamot gayamon kalukwam dita. Kalukuan, anya kumangay no bilang. Ammumon no anyat kahit ko asawan Anya? Tapno ibagakken ka. Nakadkadlaw launay. Bakit? Kitaan. At damanan imbulsa na bakay. Nagturod mo't tanday di amiling. Namin, ano adara sa kasta tinaramid na. Nas ka na maaksyonan ta. Tadi mo tin makarik na iti konsensya day di babaeng. Ipagarup na siguro asaan ta makitkita ti kastangan aramidan na. Rumor ka, tamapan mo ka sarita. Sigurado nga agawi din day di inton madamdama. Wen lakay. Ikami ti pagnakman na. Jak kayat ti kasta nga empleyado bakay. Tila takawon na may. Ay, makapadismayamot ti kastoy. Madam, Siyak nga ron. kunakman no saan kayo nga umay ita, madam? Kumangam adamo ngamin nakita. Ay nawaw, anyat nakita yung madam. Anya ti adda iti pulsam. Nay, saan kay amaawatan, madam? Ay nadikan agindi di amo. Tanakitak nga adda imbulsam itay. Nakitak iti CCTV. No kasta, imun monitor dagayam day di a CCTV? Apay adi ka makasungbat. Anya ti imbulsam ko na. Ay, kwa madam. Awan day toy. Irwar mo wenno kayat mo asyak ti mangirwar. Irwar kon, madam. Kapilaang matimbulsak, madam. Panagkunam kadikat nasaya at ti kastangar aramida, ma? Nagbidutak, madam. Sapay la kumaata mapakawan na. Gaputa saan at 24/7 amamun monitor mi ti CCTV. Takawan da kami matan. Kamalik, madam. Ikarik, saanan ang maulit ti kastoy? Talaga saanan ang maulit. Taitamot lang. Ikatan kan iti trabaho. Saan ko maakasta, madam? Awan amok adadum apagtrabahwak. Nakapagdesisyon akon. Kagurgurak launay ti agtatakaw nga empleyado. Nay, nakamisuot kamot anagawid si Kamiling. Nakamisuutak ayamot. Naragsakak tupay. Anya tinapasama kaya. Nagresign nak iti trabaho, klakay. Ay nawa. Apa nag-resign ka mait? Nagresign nak at agbaladay di ang Madam Abi. Anya? Ang di bali saan lang nga isudat ti mabalin ko apagtrabahuan. Adu pa'y di takot. Oho. Adda siguro kalukwan ngay naramin mo anya. Ay nawaw, kalukuan mo nga ibagbagam dita. Awan dakas nga inaramid ko anya. Amangan mo't no kun kunam laeng nag-resign ka. Ada kang kaano pa tiyong ti ibagbagak kuno saan? Di mo amo ti ugali ti puskaw. Iso adi ka agsa uakastasi ka, silmaw. Kadi ka agungat Ibagbagak laeng mait. Agsapulaklaangan iti daduma apag-aplayak. Amom anariga tagbiro kiti trabaho ita. Nalakalaang dayta no siya klakay. Apay, ti kunada, agan anusak iti ayanda. Sana, pagan anok kumamot ti agtrabaho kadakwada ngay. Nagkapuwa kiti pagtrab-trabahwam. Kat sabali mutan ti adda ijay miling anak kaw. Ni kara kalugaran tayo mutan. Wan ata saanan nga iti pagtrab-trabaho ak nanang. Apay mat, nagikat ka. Ay, kwa nanang, nag-resign nak iti trabaho. Nay, kaano pa'y? Idi pa'y napanalawas, nanang. Iti anyaga po ang nag-resign ka. Nag-resign nak. Ngamen, saan akon anaragsak iti trabaho ijay, nanang. Anya, Day tatipod no, nanang. pagtrabahwam ngayon ita. Awan pa'y, agis tambayak mampay. Ag-relax met da tao tapno saan at trabaho akanayon ti maar-aramid. Nay,
Ni karamot di kinasarita yun, nanang. Isungag pa iso silmaw. Itala ang anak kapag sarita kami itinalapat. Anyat nagsaritaan nyo, ayan, nanang. Api akastat itsuraan nyo. May papan iti panagululbod ni Mileng. Ne, apa yan? Kinaibaga na kanya kat iso tinagresign. Isumat imbaga na kanya. Ngam saan kanu apod no dayjay? Anya? Tipod no kat naikat iti trabaho na. Gapo iti panagtaktakaw na. Anyat ko na yun, nanang. Inikat tibos na. Tataktakawon na kanu dagiti lako ijay. Kunaktupay kat. Pudno ti atap ko. Wan, mangibaba inday jay atao. Naglokon day di amiling. Agsarita taman iti nalapat, bakit? Kontrolom ti boses mo ata nakaturog dagiti ubing. Napatag ti bagakin ka. Anyat ibagam aya. Saan mo't gayam apod no nag-resign ka? Siga mo't gayam ti inikat da, gapu iti panagtaktakaw mo. Ay nawaw, saan ah? Di ka naglibak, taamumikin na ng tipudno. Asino tinangi marites kada kayo? Ni Kara, ti insukat ni Madam Abigail ka. No kasta? Inistorya day di akara tinapasamak? Wen, amo na tipudno, isungayin danon namot ka na kami kinanang. Talaga mo't day di Madam Abi ah. Managdakdakas. Saan ang masapul nga istoryaan na iti sabali a tao ti maipapan iti day tabanag anya? Pudno mo ti istoryana. Mapanak man iti ayanda tagsarita kami. Maturog ka kid din, noon aramidam. Ay saan? Sekreto kumamutan ati maipapan iti day tabanag. Apay kit din nga istoryaan na iti sabali a tao. Di mo panggapan ti makiapa iti bus mo. Taamangan no agbaliw ti kapanunutan nakit idarumda ka. Laglagi pa nga da CCTV da. At da ebidensyada nga agtaktakaw ka. Kat, kastalat tangarudan. Pagkataalam ti napasamak. Taintom sumaruno. Di kan agaramit iti dakas. Di mo dadaalan ti reputasyon mo para laeng kadagiti na immateryalan abambanag kunak tumay. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti reputasyon mo gapulaeng kadagiti na inmateryalan a bambanag. Tano na imbag kan napudno ka a tao at adu ti bendisyon a maawat mo. Kang runaan iti amin at datal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Itay kakanupay dito'y balay. Wan manang, inururay ka ngamin. Ay nawaw, apay manan, anyat masapul mo. Amangan ko nak, no adapay kwartayo ka ni Manong unad, manang. Kwarta? An-anom ti kwartaya? Numabalin, bumuludak ko manang. Agaplayak ngamin. Pagaplayam mo. Ipadas ko man mo ti agabroad manang. Amangan no iso ti solusyon iti parikot ko iti kwarta. Ay nagastos ti agabroad tap no ibagakan ka. Amangan numara na ampay ti agency arupat kwarta. Kat singirenda ka iti dakkel. At dangarod pagbayad mo. Saan mat adakas no ipadas ko manang? Dakas kasano no saan ka mapagasatan? Kan uray man mapagasatan ka, no makatumpong ka iti naulpit nga among, kat anya pa iti mapasamak kan ka ijay. Sayang laeng ti gastos. Okay laang no awan maipabulod yo manang. Ipadas ko laang ti agbulod iti sabali. Nasaysaya at pay. No addamayat nga agpabulod kan ka. Tano siya nga men, ha?
Narigatang. Ape ang kasya ti panagsasaw mi ti kabsat mo, Vivian, bakit? Awan mo't dakas nga insawang ko ah. Anya nga awan. At nunangid ko, dismaya mo. Ay nalakay, nagbalinak laang a praktikal. Imbes a suportaram ti rapap na makabrod, saan ta dismaya mo? Adun tinaggastos iti dakkel, ngem saan anatuloy ti panagabrod da. Jay duma, nakaabrod da nga agpaiso, ngem naulpit met ti among da. At dalat ta dagiti kakastama paspasamak. Ngam nayunan tayo ngamin, iti kararag. No kayat na ti agabrod, ano san na ati umutang iti sabali? Tano siya, sa anak nga agpapautang lakay. Oo na yung tigasta ka panunutan, bakit? Asla saan mo akabsat ni Alicia, tigasta nga aramidam? Ditan pagsaritaan ti may papan iti day nga abrod-abrod. Amangan no day tapay ti pagapaan tadwa. Kahit adaim pa utang ti kapsat mau. Ay, awan nga rod, nanang. Ay nawaw, apay ka naw. Kontraan na paikit di ti planok. Nagsakit ti panagsasao na itay. Ay, talagamot ni manang mau. Amangan kit din no adda amuyo amabalin ko apagutangan, nanang. Tay amuyo ko ma. Ni angkel mo apa ingata. Adda nga ta kwartana, nanang. Day tati saan ko asiguradaw. Ngam adamot source of income na day jay. Ipadas mo man ti mapan iti ayanda. Wen man ngagpaiso. Amangan no iso ti makatulong kanyak, nanang. Umdas mo't siguro da ito, ganakan. Wen angkel, mabalinan dayta. Iyan anay kulaangan. Agyaman aklaunay ah. Anya lugar ti pagtrabaho maya. Japan, angkel. Ay wala, nasaya at da ita na panunot mo. Wen angkel, manulaang mat ngamin ti sweldo kas babaunan dito'y lugar tayo. 8,000 laang iti makabulan. Sakit nangina ti makatgatang ita. Hay, wen nga rod angkel. Nagrigat ti umasinso no day talaang ti sweldo iti makabulan. Nagtrabaho ka mo ti Jesudan. Dakdakkel ti sweldo niya, ngam di ti lugar tayo. Nadya lang, tado mo ti pagkastusam. Pudno launay dayta, angkel. Isumat laang ti papanan ti sweldo. Isu nga ipadas kumanmat ti agabrod. Angkel, agpakada ako na. At dapay ngamin ilakad ko itang aldaw. Nag-flight mo't gaya mo ti kabsat mo, bakit? Nakadamagam mo. Ninanang, nasalaw ko di tadala ni tay. Kat napagsaritaan mi ti panagabrod ti kabsat mo. Ay nawaw, talaga nga impilit na tinagabrod. Bareng nasaya at agbalin abos na ijay Inton ko nagsangit-sangit tumat nga umaw-awang. Negatibo launay mo, tadda di ta panunot mo. Agpay sumat, di na pagadalan ti mapaspasamak kadagiti daddo mga OFW aya. Saan mo't nga agpapada tigasa ti tunggal may sa kada tayo? Imbes adismayam ti kabsat mo, suportaram kit di Iti kasta, magunod na mo't dagitara paap na. Laglagi pambakan, kabsat mo lagta ni Alicia. Apay pinalubusan nyo ni Alicia nga agabrod, nanang. Wen ata isumat ti kayat na anak kaw. Ay nawaw, Apay ka di aya. anya launay tinakita na dita nga abrod-abrod aya. No si ka, kat kabutang mo ti agabraw, di mo iraman ti kapsat mo. Di mo't agbuteng daya babae. Arami din na kanungarod amain para iti arapaap na. At dalang aruden trabaho na ditoy. Di pa'y la makontento. Nagabrod pa'y laang. Adang agpaysaw, ngam nababati sweldo na. Awan pa'y benefits na. Talaga kit di adi na amuti makontento Imbis akas na ti isaw-sawang mau. Suportaram kit di ti kapsat mau. Anyat amaw, amangan nudumtang to ti aldaw nga iso ti makatulong keng ka. Hello, Alicia! Hello, nanang. Kumusta kayon dita Pilipinas? Pasensya kayon Italaang nga imawagak, ta italaang manan anakawayaak, nanang. Okay la, ang anak ko. Maawatan ka, tatrabaho mo't tinapanam dita. Naawat yu ka din timpaw it kong abastuyo, nanang?
Ay wan anak kaw, agraman dagiti sabon, dilata kanda dumapay, simbang petmet laengan. Nasaya at matngarod no kasta, nanang. Mang tudak to iti kapsat mo. Sige lang, nanang. Awan matkit di dakes na ano ikam ni manang. Sigurado amaragsakan dayjay. Wen tapno maramananda mo tinagpanlugak dito'y abroad. O sige agpakada ako, nanang. Kinumusta kayo laang? Okay, agan anad ka akanayon dita anak kaw. Wow, nagbanglo ti kapeyo, nanang. Impaw iti kapsat mo dayta anak kaw. Aya? Wan, kita ti tatak na Aday ta ni kita Aywan, imported nga agpaiso, nanang. Alaam ta na isupot iti blaw nga ikubag. Kukwayo dayta. Ay nawaw, daytoy laang ti itadyo, nanang. Ha? Kas makita kat adumat ti abastuyo dito'y balay. Ay, kwa anak ko. Ay kaya't kumat dayto adilata, nanang. Kisaya ko na. Sana balik kat agmay-may sa kayo laang mo dito'y balay. Di yung lakabailan nga ibusan dagitoy. Sayang no ag-expire laang, nanang. Sige, kisayam lata anak ko. Naimbagla abalunan dagiti apukok iti pagadalan. Unman, tapno mapadasan damot ti agbalon iti imported adilata. Napumpuno mo ti ikubag nga awit ni Vivian itay manang Roseng. Dagiti impawit ni Alicia dagijay kabagays. Lukas ta, imay dimawat. Wan, kita umakit awanan. Sagay sa laang ang tinagbati iti cabinet. Inibus na matgayam. Wan kabagays, saan akong nagtagtagaritay, ta mga nupanunutin na nga imutak. Di balay, kat adan tumanan ipawit ni Alicia. Ustumot kit diya. Tapno maramanan na tinagbanugan ti kapsat na. Tapno awan may bagbagana. Agpaysutan na kunam kabagays. Agkapita pa'y Adapay nabati iti imported akapem. Adapay kabagays. Agtugaw ka, tamangirwarak iti kapay. Unaklagid din o sino tigim matang iti dagang asidag itayan ni nanang. Nimot gayam Alicia. Oh, agpaiso? Wen bakit? Ay nawaw, apay nga awan na dakdakamat ni nanang kanya. Saan mo't amasapul nga ibaganaken ka? Dagpatakdermat ni Alicia iti balay na ijay. Wen ka numay. Agkarubatan to kin ni nanang ijay. Dakkel gayam ti sweldo na ijay abroad. Sigurado tayo ta, kan mano atawan na matan ijay. Saan anakaskas daw no ginatang na dayjata ka? Ang agpaiso nga ta tinadamag mo lakay. Amangan no istorya tupo-tupo laang manang. Agpaiso nga Rod, no di ka mamatay sa ludsudam ni nanang. Siguradong adam muna dayjay. Ne, saan kayo pa'y mat-anagsagana ka-anakan? Ay nawaw, anya ti okasyon, angkal. Di mo ammo nagawid din ni Alicia akabsat mo aya. Amok mo't angkal. Ammom nga agpapas ka nita? Dayjay ka de. Wan, mapantayo mo't makipalanit Da kayo laangan, angkal. Masadutak amapan. Dua baboy ti partyanda. Di mo latta kayat. Nabambanugak anak kitang dan, angkal. Da kayo latan ti mapan. Niunad kanda gito bingay. Sumurot dan tulaangan no kayat damot ti makipalanit, angkal. Ni manang Vivian nga'y manong. Saan ngay may ading ko? Ay nawaw, apay nga'y kanumat. Nabambanog ka no anak kitang dan. Ay kasta. Uy, nadeng. Mawatam latta kumamot na ni manang mo. Sige. Mangisuputak tulangan iti karne, iti kasta, at damat maramanan na. Agdiritso kay iti kusina, manong. Ado ti kapi ijay. Iti kusinam? Wano iti kusina ni nanang, adeng. Sagay samot nga minang ti balayo. Iti kusina ni nanang, manong. Adda sabakan kamuti ijay. Adda pa'y tinapay no kayat yo. Pag meriendaam dagiti kakaanakak, tanay, saan pa'y analuto ti makan? Narigat ti mabisinan, manong.
Ni Alicia nanang, adda di tabalay na? Awan, nakaw, nagpasintromat itay. Ah, kas na ay Apay ka no ijay? Bisitaan na kanaw ti grocery store asublatan na. Saan nga rodan nga aga brown? Saanan anak kaw? Ahiwan gayam nanang. Adda pa'y nabati akar na Adda pa'y mag, Nangidulinan niya. adda dita freezer Awan pa'y ngamin freezer ni ading maw. Iso nga adda amin nandita. Dumawatak man nga rod nanang. Kurang nga mintay inyawid nila kay ikaw. Naibusin dayjay? Idi pa'y na minsan nga aldaw nanang. Nanang, kisaya kon daytoy karni dito ya. Di umot laang maibus daytoy, tadudwa kayo laang mo. Sige, mga lakalata dita. Di mo lang ibusin taamangan no sa pulan ti kapsat maw. Wen nanang. Bakit? Nangalaan mo iti karne? Iti ayan ni nanang Ay nawa, awan mo't babain mo anapan ijay. Di bali at awan mo ti kapsat ko ijay. Adda na panan nalakay. Wen, nga maamuan ng tulat ta akin isayam ti karne ijay. Nagadupay mo tinabati ijay. Sigurado adida ka baulan nga ibusun. Sa maysa, impakadak mo't kin ni nanang. Impakadam nga agpaisaw ngam ni Alicia tinang bayad iti day tababaw. Nagadumot tin nga bagbagam. Ilutom kit din tayong sangput ko. Sagpawam itinatang. Agawaam, tamabisbisin akong. Agara-aramid ka may. Inton kwan, at na ibaga ti kabsat mo. Danag mun aya. Siya kunti makaamula kay. Ay nawaw, daytoy langan tinabati akarne, nanang? Wow, day talaangan anak kaw. Sindayo ka di ti dadduma? Nagbiit mo tan, anay boss. Imbay nangalan ni Manang mo Vivian itay. Anya? Inrana na ti imbay dito'y balay itay awang ka. Anya matan ni manang. Kaslatakaw matan ti kastangar aramidan na. Nasyanak makengkwa na taamok nga awan kwartada. Isu a pinalubusak ang mangala. Jak met impagarup asubra ti alaan na. Saan matkit di adakes ata makanday jay nanang? Ti kanyak laeng, apay nga iranana ti umay no kasday nga awanak. Mabain laki di dayjay kang kaanak ko. Amo na nga main, adakes ti panagsasauna kang ka, di planong pailaang ti aga brown. Adaak manan nanang. Naibus ka di manay ti abas tuyaw. Adamot kit de. Ngam na imimas ngamin ti abas tungkot. Aha. Nay, apay alino katambanan ti kabinit ngay. Kunak tumot. Adumanan ti ginatang yo. Ay nanang, dumawata ka. Uray sagay sa laang. Anya? Daytoy. Daytoy pa'y gayam. Manang Vivian? Alicia? Anyat aramida manang? Ay, kuading ko. Kunak man no nagpasentro ka ita. Sa anak anatuloy, tamadi ti riknak. Isu na panunot ko ti umay makikapi dito ayan ni nanang. Nay, anya ngay dagita insupot mo. Dumawat laang ni Manang mo anak ko. Naimbaglaaramanan dagiti ka anak kam ijay. Ay, kuan saan na nanang. Sa anak gaya man adumawat. Sa nabalik at agsweldo mo't nila kay ko. Gumatang kaming tulangan. Sige, mapanakon. Ay nawaw, pimanawan. Nakita na lang nga daak, pimanaw matan. Agdadaras ni Vivian itay limabas iti paraangan mi. Dito'y balayo tinagapan nakabagis. Wan ka ba guys? Dumawat ko maiti abas daw. Ngumkalaat nga imay ni Alicia. Kat? Nabainan, iso api manaw adagos idi adan ni ading na. Di na pa yun inala dagiti groceries nga kubag na. Mabalin mat ngamin akasarita na tikabsat na. Mabain laki di dayjay. Madimat ano irana na ti umay dito ayan mo no awan tikabsat na. May mayat mat lang no kasarita na ni Alicia. Saan mat nga imot dayjay ti panagkunakket? Saan mo nga main? Ngamjak amukin bibian. Saan ko ang maawatan ti ugali na? Kumusta ngay nanang? Imay ni Manang Vivian? Awan mo nga rod anak ko. Dua alawas samot tin asaan nga imay. Ay nawaw, kasano ngayon dagiti makmakan aginatang ko? Adalat ta iti ref
Kinisayan mila ang kini uncle mo paing itay. Sakit adu day jay. Umay kuman ni manang ta umay mat mangala. Kalpasan day di apasama, kat saan matan ang nagsubsubli dito'y balay. Ay unay matan ni manang Vivian. Kasaritam tuman kiday. Jak ammo no kasano akasaritak nanang. Madlaw ko ngamin alikliklikan nak. Kas kanayon ko nga ibaga, mababain day jay kang ka, taam muna adakas dagitin sawsawang na iday. Guilty day jay. Ngam si kalatan ti agpakumbaba, tawan ti mapasamak na ogul uli magkay adwa. O sige, mapanak to ijayanda nanang. Panunutam latan nga oray anya pa'y tinapasamak iti kalabas, kapsat mulat taday jay. Ni, si kamot gayam ti bagbagan nila kay ko abisita mi. Siyak nga rod manang. Mabalin ti makikape. Ay, kwa. Aday niyag ko nga ikapita manang. Ne, anya ngay dagita. Ginatang ko amakmakan. Ninayunak ti ginatang ko. Tati amok kat mapan ka manan ijay balay. Tapno adda ko maalaam. Ngam di ka matan imimay. Ay, kwa ngamin. Mababainak unay kan ka ading ko. Si kakit dimat. Awanan kanyak dayjay manang. Uray di ka agkit daw iti pamakawan. Napakawan kan. Agpaysa? Wen, ket no adda kayat mo nga alaan iti ayan ni nanang, kasarita naklatan. Di ka agbabain, ta sa anak mo't nga imot, manang. Ay na, agyaman aklao na yading ko. Mala, mangirwar ka iti baso, ta agmerienda tapay, sakbay nga agawidak. Anya ti kapiyo dito aya? Ay kwa, kas iti kapi ni nanang. At dapay nabati iti innalak idi. Sige, mabalingan day ta. Irwar mo, tanay. Mariknak matan tibisin ko, manang. Ay, nawaw! Di ki naman nagpakumbaba kat isu ti mangted iti urnos kan kapya iti pamilya. Amang itundamat iti kinaragsak kan pagkikinaawatan iti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isa akong tinaurnong nga script dita, Emilia Bakay. Ilakom ka din, lakay. Una, tay supay ang maigatang iti abastaw. May mayat samot no nayunan tapay, lakay. Ay nawa, pangalaan ta kumaiti inayon ta Bakay. Nabambannog ka nagnag na di kalsada di kalman, ket manukilo laang tinaurnong kaw. Orayin tamanen ati panagbabasura, ta sigurado nga ado ti maala ta ijay lakay. Inton Lunes pa'y may ti panagbabasura. Ano santa nga orayin Sabado ita lakay, isupay no adda mainayon. Anya nga ron ti sidain ta ita. Adda pa'y mat nateng dita. Ado pa'y ti ugot ti sayuti iti arubayan no kayat mau. Ugot ti sayo ti matakanayon ti sinsidain ta Bakay. Ay nawaw, ano santa awan mat nga rod maigatang iti bangus no karne. Iso nga ron nga ilakot ang tinaurnong nga scrap. Inton martiston, nayunan tapay laeng, tapno addaganas na nga itulod mo ijay junk shop. Naimbag nga aldaw mo, Fiona nakong. Kastamat kada kayo, Nana Emilia. Adala kum amantika.
At dapay mat nana, Ikanak man iti 1/4 laeng nakaw. mabit laeng ta isupot ko nana. Manti ka lang kaday tigatangan yo. Wen nakaw, isulaeng mo ngamin ti umanayan ti budget ko. Ayun gayam, mabalin ka di nga alaak dagiti plastic ken karton an naurnong iti basuraan yaw. No, saan nyo nga ilako dagijay Aywan masapul laeng apilyen yo, tani, naglalaok mat nana. Ay nawaw, okay laeng nakong. Isupay man nga inayon mikin ni tatam ahulyaw iti scrap nga urnungan may. Sige, inton sumaruno, urnongak ti scrap dito store ko, ta umay munto alaan no maurnong nana. Aywan man nga rod nakong, agyaman nakunay Awan anyaman na nana. Adtuyan ti mantika, agat-gatangan nyo. Panagkunakit adumit ten tinaurnong tanga scrap bagay. Naimbaglaangan taado tim basura da itay. Un nga raw. Isupay nga igatang ta iti pangkusina ta. Isuna laeng taawan mo't ni Abel. Isardeng nakanumot ten ti gumatang iti scrap. Asino nga iti pangilakwan ta kadagita. Iti ayan ni Violeta ngay nga ta. At damot junk shop na dayjay. Aywan anya. Ipadas taman ngagpaiso ijay. Bayat nga ta ti presyo na. Saan ta nga amulakay? Ngam ipadas talata Imposible mo nulukon na tapaylaang ni Violeta. Ay nawo. Saan ta nga amaw na niya't aday ti panunot na dayjay a babae bakay. Think positive lata alakay. Isaganam nga ruden na kita ta itulod ko iti junk shop. Kalpasan ti panlangan ta. Oh, at itibayad ti scrap mo, tatahulyo. Ha? Dahito laang nakaw. Unta na. Adda reklamo yo? Ay nawaw. Manukilo ti inyag kong scrap aya. Kitain nyo ti listaan atata. Adda amin nandita. Agraman presyo. Nakita yung matiin kilok nga scrap itay. No awan pa nagtalagyo kanya. Timbangan tayo manina. Mabaling ka di nga ulitin tayo at timbangan. Ay katwa na. Mabiit lang ang tanay. Us-usaran dati timbangan. Mangyag kay tumanin no adda maurnong yung. Wag, makitan taw. Always open ti junk shop ko. Saan kayo alugi? Tamayat ti presyo. Nangingina ngam ti daduma a junk shop dito'y lugar tayo. Manot na paglakwam lakay. Awatan bakay. Ay nawaw. Dayto'y laeng tinapaglakwam. Day talaang matintod ni Violeta. At dalistaan di tabakay. Mga no nagkamali iti kilaw lakay. Inulit mi nga inkilaw. Isulat tamay. Ay nawaw. Imposible mo't dayta Yun nga raw. Uray sakit sa anak amamati at ay talaang tibayad ti scrap may nilako ta. Amangan magno sa ti timbangan da. Day ta, tisaan ko nga mo bakay. Naperdi mo nga minti timbangan ta. Saan ta maikilo dagiti ilaklako ta. Yun nga raw bakay. Saan ta nga amo no sasauran da tamatang. Ay, at ang sama gayam timbangan ni Fiona ijay Mabalin nga taabuludin tayong itong sumarunaw. Wunla kay. Nakaskas daaw mo daytan. Adayo adakdakkel timbayad ni Abel. Iti scrap nga inlako taken kwa na idinapalabas a bulan. Yun nga raw. Dakal tinagdumaan da. Kat adupay kit diti intulod ko itayan ni Violeta itay. Schedule ti panagbabasura ita, Fiona. Ti adda iti nangisit a garbage baglaang ti ibasuram lakay. Dagiti scrap ngay. Ibatim pay laang dita ta umay alaan ni Nana Emilia inton maurnong. Okay. Isupay mo't nga ilako da. Nakita ngagpaiso ni Tata Julio iti igit ti kalsada iti naminsan. At iturduron na akariton. Wen, isumot dayta ti may sa apangalalaan da iti kwartada. Mayat matkit di no adda kalugaran nga agurnong iti scrap tapnosan nga isupay am ay warwara dita. Wan mo't kit di ba kahit? Orno agtuman na iti plastic kan bote iti paradaan. Nasaysaya at manan ti kastaan na panunot mo lakay. Iti kasta saan amarigatan ni Tata Julio.
Bakit? Itad mon kada na Emilia kan Tata Julio tinaurno nga scrap. Wen, ibagak to kadakwada no umayda dito store. Ibagam nga damot lang na urnong ije paradaan. Mapandalata laan tayo supay. Sigurado amaragsakan dagijay no kwala kay. Kasimot nga mindag ije nga agasawa. Kaslawan anak da. Awan mat ngaminan bibi ang dagiti anak da kadakwada. Day tamangi pawit ko maiti grocery no iso. Nga maawan mo't bakit? Inaldaw nga agpaspasada nga maawan mo't makita nga agpauit para kadakwada. Day talaangan agurnong iti scrap ti amok ama itulong tayo kadakwada lakay. Agpapada tayo mat ngamin amarigregatan iti biyag tayo. Tinapatag akit at maitulong tayo kadakwada bakit? No maurnong, isupay agastusan da nga agasawa. 2 kilo abagas man, Fiona. Naimbaglaangan taimay kayo, Tata Julio. Idi pa'y may saal daw nga urayan kayo. Ay nawaw, adda ka di basol ko na kaong. Ah? Awan matkit di, Tata. Itad ko laang kuma, tinaorno nga scrap. Iso ka di dagito'y nakasako dito'y? Wen, alaan nyo amin ang dagita, Tata. Ay na, agyaman aklaunay na kaong. Awan anyaman na, Tata. Wen gayam, adda kanupay na ornong ije paradaan. Mapanyon to alaan, ta isupay nga inayon yo. Asilot ka sarita ki jay ngay. Adda nila kay ko ijay, Tata. Kasarita yung tulat ta. Ay, anya nga minan tay kunayo agatangan nyo, Tata. 2 kilo abagas na kaong. Manuti bagas ita? 60 ti per kilo. Ngam oray ilibre kon kada kayo, Tata. Ay nawaw, saanay na kaong. No ilibrim kanyak akit malugit istormaw. Ah, saan mat siguro, Tata? 2 kilo laang mat? Tigatang mo kuma iti bagas, kat igatang mulatan iti sidaan nyo kanina na Emilia, Tata. Ay nawaw, apay agimatang kapaylaang iti sardinas lakay. Uwin ata damot kwarta ba kahit? Manulaang matday jay. Inlibre ni Fiona ti bagas. Anya, Iso nga daing gatang ko iti sardinas. pudno ka day. Wain bakit? Kita ang pa'y tinyawid kong scrap. Nagadon lakay. Inted na amin dagita bakit? At dakit di ganupay di paradaan. Talaga na saya at ti panagpuspuso dagijay nga agasawa. Uwin nga raw. Manang nga asid ah. Iso na laang tasaan ta akabailan asubadan ti kinaimbag da kadata lakay. At dati Diyos ang makakitkita bakit? Iso ti mang subad iti kinaimbag da kadata. Naimbag taimay kayo, Tata Julio. Imbaga ngamin ni bakit mo nga da kano na urnong scrap dito ibaraw. Aywan, adda Tata. Makitkita yung dagijay. Dagiti puraw asakaw. Wan Tata, naurnong a plastic dagijay. Naginuman mi ti soft drinks. At damot laang lata anay nayon. Ay na, agyaman aklaunay Dominic. Awan anyaman na, Tata. Nagmerinda kayon? Nabsugak pa'y nakaw. Nanganak sakbay yung mayak dito. Alahan nyo nga rin dito. Tamirindahan nyo ijibalayo. Ano na ito nakaw? Bibing ka, Tata. Intad ti kapsat ko. Nakababayin ka na kayo itasawa. Anya ko ba't pagpainan nyo ngay, Tata? Adumit tanti na itultulong yung kada kami itasawak. Kasta talaga, Tata. Agtitinulong tayo. Taisot pagayatan ti apo. Anya ngay dagita nakasako a binagkatyo, Tata Julio. Ay kwa, scrap na gito'y, Violeta. Mala, muto yan ta ikilo Tata. Ugasan mi pa'y kan bakit kaw. Naggapon dagita ya. Inted ni Dominic. O sige, itulod yun to dito'y numaugasan nyo, tagatangag, Tata. Nalpasan lakay. Na mag-aanan. Wun, babalinan ang mailako dagijay. Mapan ka pa'y man iti ayan da Fiona. Buludom titimbangan da. Ayun nga agpaiso. Apay da ijay, nalipatak mutun. Ibagam nga isublita mo't ladagos. Wun lakay, mala, rugyam nga ruden ti mangisako kadagitoy. Tamapan ko buluden ti timbangan da. Wan bakit? Tapnusan da taman alukwan da ja Violeta. Wun nariga nga ti agurnong iti may 1 kilo a plastay. Nakunampay bakit? Madimit, ano sa oran na pailaang da tao?
Day talang arudin nga scrap ti may sa pagbibiyagan ta. Ay wan gayam. At dapay order ni Mari Lili a may 1 kilo nga ugot ti sayutay. Isupay mo't lang day ta ah. Idagas mo itayanda lumapan mo buludan ti timbangan da Fiona. Bakay? Fiona nakong, adda ka kaday. Fiona, Apay ka din, nana. mabalin a buludag ti timbangan mo nakong. Aywan anana, mabalin latamat. An-anon nyo ay titimbangan. Ikilo mi dagiti scrap nga itulod mi iti ayan ni Violeta nakong. Nay, adamot timbangan na ijay, nana. Adda ngam kasla sasauran na kami mo't. Anya? Manula ang tibayad ti intulod ni tatam ahulyo idi na minsan. Panagkunami kat saur ti timbangan na. Ay sos, day tala ang agpaiso, anana. Isunsamot je pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo nga imay gimatang dito istor ko idi kalman. No kasta, saan lang gayam ada kami ti luklukon na. No adda ko masabali a junk shop dita, di may mayat manan. Aywan, adda dita krits ti timbangan, nana. Alaan nyo latta ditan. Agyaman unay nakong, isublik tumula ang inton madamdama. No choice mo ngamin. Nilaangan Violeta ti amumi nga adda jang shop na dito'y lugar tayaw. Duada kumakan ni Abel, ang insardeng beton ni Abel ta agabrod ka no. Ay kat ipadas yu latta ti agkita iti sabali a pangilakwan nyo, anana. Nang runa, no mapanagnakan nyo aluklukwan da kayo matan ni Violeta. Oh, 12 kilos, nana. Ay nawaw, apay at 12 kilos laang. Di yung makita aya. Kitain nyo ngamin titimbangan Oh. Saan mo't akas ti kilo na idiin kilo may? Nangikiluan nyo aya. Ititimbangan ni Fiona akalugaran tayaw. Amangan no na perdi titimbangan na tata. Luklukon na kamin sabot ah. Imposible na perdi titimbangan ni Fiona. Ngamin, day ja timbangan mo't lang ti usar na para kadagiti lako na. Wan nga road. Amangan mo't no day tatimbangan mo ti adda-dadail na. Adda kada kayo day ta No awan pa nagtalagyo kanya. Alain nyo lang ang dagiti iskrap yo ta ilako yo iti sabali. No adda pa'y pangilakwan nyo Anya, una tapno awanan ti adupay asauyo. Pagpanunutan nyo pa'y lang amin datao mat iti dakas. Kasano ngayon day talakay? At kita talahangat iti sabali a pangilakwan ta bakit? At dapay nga ta. Ipalas ta? No ipilit tamit ngamin nga ilako kin Violeta. Malugi tamit bakit? Un nga rod sweetik mo't gayam da dya babae. At least, napanagnakan ta apod no ti atap ta. Un mo't kit day. Saan tan mailawlawan mangilako iti scrap kan kwa na. Tano iso ti gumatang ay katawan malugi tala ang lakay. Nalabasag na kapitan ni Tenta Violeta itay bakit? Apay ka no, lakay. Dagiti timbangan ng samot ti makagapo. Ha? Adda ka no nag-report ije barangay hall asaor ti timbangan na. Ay sus, day takit din. Dana na imilyangay nga ta. Nailako damot nga ta ti scrap da. Day tati saan ko nga amo, lakay. Saan ko pa'y ang nakasarita ti agasawa. Sapay la kuma, ta saan da nagpabiktima iti dayja of Violeta. Saan mat siguro? Binulod da mat titimbangan idi na minsan nga aldaw. Kumusta, Nana Emilia? Okay lang mat, Fiona nakong. Nadamag yu ka di, tinapasamak ka ni Violeta? Nay, apay ni Violeta. Binisita ka no, mat da kapitan ti junk shop na. Ay nawaw, adda nang i-report kan kwa na. Adda, Nana. Asino mat? Dagiti kalugaran tayo lakit di alinukluko na, Nana. No kasta, adda na kaiturad anang ipabarangay kan kwa na. Adda, Nana. Kitaan nyo kit di taamangan nuda kayo mati pagpupudutan day jay a tao. Aywan gayam, inlako yu ka din ti scrap yu ken kwa na? Ila kumikuma. Ngam saan anatuloy ta naamuan mi asaor ti timbangan na.
Iso aday jay, inla kumin iti sa balay. O di nakarkaron a pagpupudutan da kayo, nana. Saan mat ada kami tinangi-report kan kwa na? Agannad kayo latta, nana. Amangan no iraman da kayo kitde. Da kayo magayam ti lumabas, Nana Emilia. Ay kwa, adda masapul mo, Violeta. May sa kayo mo't siguro kadagiti nang i-report kanya-kanya. Awan amumi dita agrason kayo pa'y lang amin. Ay nawaw. Ape akas tati pa nagsasaom, Violeta. Ay di ka man makibiyang si ka Dominic. Lumabas ka lang no lumabas ka. No na ipabarangay kagapo iti kalukwam. Aklonam tibidot mo Awan amom iso adi ka agpakalaing dita. Di ka agbirok iti pabasulam. No ti sinushuitik nga aramid mo tinakaibabay nam. Laglagi pam, a desisyon mo ti agaramid iti kalukwan. Iso nga awan nga rod dagduma a pabasulam, no di ti bagim mo't lang. Ay nawaw. Agbalbaliw ka, anta bakit kamatan? Ammom ti husto kan saan? Kat no di mo kayat ti mapabainan, wano maipabarangay, aramidam ti maiparbang. Ay, nawaw! No naireklamo kaga po iti dakas nga aramid mo, aklunam ti biddot mo. Di mo ipabasol iti sabali ti bunga ti linuloko nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.